Lah ustad nikah sompek yu, sompek sar ustad nikah. Ternyata ustad nikah sompek gak benikun barak karena urusan ekonomi, karena tak andi panapa, bungkona dari gedik. Karena pun tak andi panapa, bungko dari gedik, penghasilan gun cokop ke BDR melolo. Sebini akhir keng ustad nikah sompek ka boleh andi anak pak empak prabun kabi rotin kabi keng ta pajuh. Tak pajuh kompak tak pajuh tak pajuh tak pajuh lagi Pak. Alhamdulillahi Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin habibil makin syafi'il mudhnibin sayyidis sadatis sabiqina wal lahikin imamil mubin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaula sekejap sawas pak keng merengaki anikah penting sarah kebai kaula ajunan ma oleh teti orang seselamat dunia akhir. Kula atanya areng ka antoh terus selamat tah napa bunten kapi terus selamat dah. Iki napa iki? Mangkana kaula ajunan mun ongku terus selamat ta iki panikah kudu seken cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Iki napa iki? Iki napa iki? Seni kayu kaula semangken apolong neng acara haflatul imtihan pondok pesantren Nurul Islam anikah karena kaula ajunan nikah bede dalam ateh tero di anak sekeduan ilmunah Kanjeng Nabi. Betul? Subhanallah nikah kemantanan nikah. Masyaallah. Alhamdulillah. Sekelangkong Pak iki. Nikah ning nang ning sembian cek sopan ning kemantan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana kaula nikah mae ngaaga ajunan selamat karua orang mon endi ilmu endi nyaman sara orang di ilmu tak sami kelaban reng buduh. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Masa pada ongku orang sing ngerteh bi orang sing tak ngerteh masa sami? Oh tak sami. Alah kau baik kau tu tahu ka ilmu, ngaji kau tu tahu ka ilmu, solat kau tu tahu ka ilmu. Gina bagi, gina bagi. Atanak kau tu tahu ka ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana sengak pak gula motorok ke ambian pun tak masalah pun ambian alakoh pecakang tak masalah bagus pesemangat pecakang alakoh keng sengak cek kelopain nyare baro kana gina bagi beb kula tak bisa oleh ilmu nah sare baroga beranyeng kiki keluar sare baroga na wow tanguk nyari ya soki beb tempong nyari baroga na ilmu. Hello bisti soki dia ini aja dia kaula ajunan ni ka pon soki soki sarah karena orang nikah ben Gusti Allah gratis beri kapi gini bagi jantung ni kelarang, makrepat ni kelarang, eber ni kelarang, ketondu ni kelarang, sobung rega naga ni kesedaja. Mangkana kaulah ajunan padeti orang si asokor, cek benya asar, Badar yang tukang seroh
Aku mun sero tak ning teman kibi oreng. Kabeh sero Kira bagi. Dak remah beb cara nama oleh kula nikah gempang asokor. Carana sepaling gempang nikah antar ke rumah sakit. Antar ke rumah. Engki dari guru kula nikah Pak. Kapan embian tro ditireng sokor gempang sambil ke rumah sakit. Tak usah apreksa nyongok meloloh congok arwah orang beda capok kanker, beda capok paru-paru, beda gagal ginjal, beda capok jantung, beda stroke, beda darah tinggi tak ning gulian, beda orang selokah, beda potong tak ning nengale, beda sobong ebrah. Kula sareng ngajunan ku nebriin sompek pas letak syukur ke Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata kaula ben ajunan nika nyaman. Ngeronyo melolo jak gun ngeronyo nang rumah sakit karo tengale. Mangkane jak kanjaan ben orang selebur pamer. Jak kanjaan ben orang selebur lebur. Wo tak usah kancae jadi ya. Sanga saya akan ben orang selebur pamer jadi. Rosak kateh. Dina bagi kun saya melegeleng epeng kes muna jalan ya dah ya nyapa orang assalamualaikum lebur esyu jak kanjaan ben orang selebur kina bagi Odi syokore kaula ajunan jabuna kanjing Nabi falyamdur ila man huwa asfala minhu nengale ka orang seedi bebenah de remajarana tero gempang syokor antar ke rumah sakit kini ke refreshing nyaman refreshing kini kan antar ke rumah sakit kina baiki refreshing antar ke bowling goa beleja Kadek sebentar ke sinar terang tak abu-ambu refreshing ongku refreshing anyabuh mekebus ke abu nih antar ke rumah sakit embian mun tak man di rumah sakit antar ke kuburan congok jadi ya kaula ajunan ini kapon para mati calon almarhum calon kiku lebih embian nih kah para bon kira bagi mangkana asyok alhamdulillah malar muka paring nalanjeng ngomor kapi jak ning deng badeng dunyah kula engak nikah. Oh Gusti Allah mun masokia orang ni kegempang mun memelarat orang gi gempang gi kira bagi beberapa bektos eta pongkor kula acara bedeneng semaan corakoboan oning corakoboan daerah Semeru karo saya combon orang nyelam kepi karo mungkin oleh nalakona orang gemet sekali karo gemet corakoboan bedi nyelam yo secopok ni kare genteng gemet wal gemet tu oning gemet mbian iki napa gemet karo sobung beni ajam segini gemek karo nyaman kina bagi gemet ada sekali ana apa lu kini ketunya ni ka pangeran mun masogiah mun memelarat orang ini kegempang beda setong ustad nikah keduan bini na ustad nikah kereng akikir meloloh karena tak tahu beri belanja ila para apa ada abi rengkai nikah pon tak belanja neket bingkeng acerama beda tereh ngacung sahabaan nyongok aku lah Allahumma salli ala Muhammad pakompak Allahumma salli ala Muhammad
Tiba bapak ni kata usaha kebeter, pak ternyata ring bini akhiran kini ke bini nembian meloloh. Bini na ustad, bini na kiai ni kepada. Mun bini na habib, ibadah. Jika bapak kira ngitek pada budian wak songkon wak pada seperod roh. Tuh ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Le ustad ni ka sompek yu, sompek sare ustad ni ka. Ternyata ustad ni ka sompek gak benikun barak karena urusan ekonomi, karena tak andi panapa, bungkona dari gedik. Karena pun tak andi panapa, bungko dari gedik, penghasilan gun cokop ke BDR meloloh. Sebini akhir keng ustad ni ka sompek ka boleh andi anak pak empak prabun kabi rotin kabi keng ta pajuh kompak ta pajuh tak paju lagi pak, padahal anak nikah tinrat glowing anak apa? Karena anak nikah todusen kan kui cadar semua tak pedong sekali kan. Lah orang minta takok tercorok, takok seloncong benih elong ngageng gigi nanti kok keluar telokan kan. Enggak colokan listrik karo assalamualaikum. Takok mun omong gigi na maju. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya ustad ni ka mator ke guru na, ini ka penting. Ani ka saya penting. Mator ke guru na. Keng guru na pak ka orang beli gini ka. Abdi na ka anto syekh. Bah, mabaan jong. Eki beda apa? Kau le kedua hajat. Saya pertama abdi na ekonomi ni ka seret sarah kun cokop ke BDR bi ni agi kirman Allah. Tele para apa ada bi kenal pot racing ka ruang. Nggak gini kah? Tak oning gula kaya beda sabung beda kadang bi leher oh jadi apa boleh kaki bisa waduh kadang bi leher yo tak uli tak uli pak kompak taul tauli yu tauli kira lagi aneka ustad pelengan pun jangan kiai Arab apa jong kantop cina kiai nikah anu kiai Potra gula pak empak ni ke perabon ni ke pon berjena kabin angkep pon umur 4 lekor 2 lekor 2 polo bi belu belas ani ke sobung orang nada sekali kiai jangan kiai na ben ongguan terus kiai engki terus baju oleh ring sebender engki masuk kiai ke dalam ngalak solar yu sedrim nyajong solar sedrim posang kiai ongguan siap baan mulai ya bungkon benderi kaju kan taburaki ke solar ya jong terus nyak jong korek ober bungkon ustad ni ka anu pun dung jadi ka pun anu otop pun misan gemet pun dek jadi lah mulai ongku taburaki yo tak lebalaan kan kesek dalam kan tabur yop bersan bisa gemet lenjan karena yop otomatis kebaga apa ya rabuk sedang apa karo rabuk apa jonteki otomatis saya dalam buru tak buru ka esak tak sempet ngangkui cadar gun kodungan melo lah reng datang kapi pada kebakaran ternyata selakian tak norok mateen apoy nyongo prabe
nyongo prab pak bapan pada tak nolongi iki ya nyongo praben nyongo pak kasih tak edep beda kaya ngani sobung sing akoh ajak pak bapak kadang ntar keberung masak niat meleh jak nyongo si ajual jadi lagi lopot lo akhir ada orang mau akhir mungkin gemet ada orang nolongi nyongo kapi benih nyongo bungkon nyongo anak pola narat glowing akhirnya bodoh orang setong lo ini kasih penting pas datang orang setong nak kanak ngodoh kenikah pengusaha anggapan pom bensin gini kan di pom bensin banyak semua kina orang tentang kedisa pas datang kaulah ustad apa dia mereksa ni ajunan beda apa jong atanya nak kanak bini saya mancing gak disa apa saya lagi bekasak tang anak saya pertama jong ustad kaulah cocok mantap kelaban potran ajunan kalau mantap dan kaulah compok saya kober ni kak bangun tingkat saya peraja ke bayi embian pas potran embian beri na tanah saya raja bikul bangun lagi ya kulit tanggung jawab dunia akhirat ustad kor ajunan kesokan dari dan kaulah sebagai mantap kadina apa ustad? Sip saya ngucap sip kini kecoban ngaltok ngarah kini kata amari datang boleh nak kanak si nomor 2 gagah genteng cara orang kini ternyata kini punya showroom di showroom pengusaha lagi ya mator ustad kadisa sejuk tojuk saya datang anak jadi cong si nomor 2 kaulah kita keluarga ustaz terima aki jadi mantona panjenengan melihat ini kendaraan sesip semapan ke bayi ajunan ben rajina ajunan ben potrana ajunan kon kaulah petetiaki mantokor terima kadina apa ustaz sip arbes boleh ya ni kata amar yang kedua datang saya kata lo saya kampak minta anan kia ternyata orang soki setungna santre saya sukses akhirnya ustaz nikah tanya aki dia nama mailah akabin sedia akabin mari akabin genikah compok bangun tingkat anak sukses kapi anika ustad ebriin tanah ebriin ruko mangkat haji pas di santreh banyak gara-gara norot ke guru lah mangkan ambian ni kata usaha pak sompak yu urusan dunya yu ngereng peleman dari kantor mele bensin kapi bi solar kemarin nah taburaki kecombon ober insyaallah gemedek sekali biar mata ancor ki jaringan Habib bi kiai tak mati kira bagi lo mangkane coba nyoba nika khusus sering mati artinya apa Gusti Allah masoki orang nikah deretan bagian bagi ambian odik sok korban penyaman anapa karena sebenarnya orang nikah ben Gusti Allah beri bagian seneng beri bagian sedih endi pon paringi gini ka ben Gusti Allah kabi gini ka endi bagian seneng endi bagian sedih tak usah pak sompak mun ambian mari seneng sekeje aki sedih mun lah mari sedih sekeje aki keng malar muka jadi orang yang seneng dunia akhirat amin Allahumma siap rasa ke dunia siap rasa ngerosak ke hati gini kah Gusti Allah mun masogi orang yang gampang neng zaman Nabi Musa nih kah santren Nabi Musa enyo onaki ke Gusti Allah le detireng soki Gusti Allah ada bu kebala Musa ke santren nebaan ya pasogi bingko kacong jadi neng setahun mari dia pemelarada boleh siap ya akhirnya katina apa soki setahun oleh 2 tahun John soki 3 tahun John soki akhirnya Nabi Musa mator Gusti cepon ajunan pas soki setahun iya hai Musa oleh setahun setong lebeng rezeki bingko top ke bejri lah keng jri nolongi buan meloloh dakwana buan bentoh riana buan bentoh abangun masjid bangun musalla jri akhirnya muka sebuh labeng rezeki soki di bi gini kah gini bagi kini kadang Gusti Allah masuk kiki bisa dengan cara mana macol tepak ke betul congok koning ternyata emas setegel emas kapi soki tak soki tore pon jajaan ni kebecah pleman ngalak macol ntar ketegel biar
pacol lah mun tetemu pi sining koning nah orang aja langsung kalah teguk kada takok lembu mun lembu benih emas karo siom mun beceng berarti jangan ujak tae Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad biar tena kaula ajunan wis tak usah di masjid dadi oreng pegempang barokah ben Gusti Allah amin Allahumma amin ya rabbal seben orang endi bagian seneng seben orang endi bagian sedih wis lah berarti mun tepaan sedih wis alhamdulillah fal yandur ila man huwa asfala minhu tuli nengale kasih bebe mun tak bisa nengale ke rumah aduh ya Allah ada remang kok tandi pak apa sih antar ke rumah sakit waduh ngowa sejen gemet sekali ruah nyamanan kaki gian kaki sompek kena benyak nyembut are mare kina bengki wa karu tandi eber alhamdulillah pun menteri paring nalanjang umur sehat wal afiat sedajen nikah amin Allahumma mangkana wis ayo abek nikah apa banyak syukur aja nya banyak asar syukur aja nya banyak asar kanca apa bener je akancaan ben orang selebur pamer je akancaan ben orang selebur pam tak usah akancaan ben geni kali tak rosak atena kaula ajunan kina bengki wes akan cabenreng sebagus dina oh dikucilkan dina paringi malaikat empian ben Gusti Allah mun empian jet niat adina aki orang sejuba karena Allah empian aroma satandi kanca malaikat aja gembian ya kok takok empian ka orang sepenting niat bagus niat ba malar moga dadi orang sebagus kabeh nikah ta potrana kaula ajunan dadi potrah sendi ilmu manfaat ilmu nah kanjing Nabi pangkat dunia akhirat amin Allahumma amin ya rabbal alamin sekak dintoh sausa pemator kaula sung doa engka tanang korang ya ngonceng di biang angkat tangan ayo maca doa bikula bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ya dzal jalali wal ikram wal mawahibil idham wa khaliqil halali wal haram wal muwaffiqi man yasha'u min ibadihi ila asbabi wa mujibatil iltizam nas'aluka Allahumma an tuhyiyana lil islam tumitana alal iman turakkiyana bainahuma fi maratibil ihsan wal iqan wal irfan ya karim ya mannan Allahumma fadna min kulli fitnatin mudillatin washfina min kulli saqamin wa illatin waghfir lana kulla ma'siyatin wa zallatin wa thabbitna alal haqqi wal millati waj'al lana mudzakiran wa mu'inan min ibadikal adillah wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbitna ilaika ghaira maftunin wala dhallin wala mudillin bimannika wa karamika ya arhamar rahimin Allahumma aqsimna bi fadlika min fitnatil masiihid dajjal wa min su'il a'mal wa fasadil ahwal wa fudulil aqwal wahdina lima yurdika anna fi kulli halin واختم أعمارنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا ومن معنا اللهم انصرنا ومعنا اللهم سلمنا ومن معنا وعلى الحاضرين والحاضرات يا الله يا الله يا الله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم segak ditoh sahabat matur kaula nyon seborah sebanyak iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.